Kugeza ubu umukire wa mbere ku isi bamwita Elon Musk, ni umunyemari, umushoramari n'umuhanga mu ikoranabuhanga. Uyu nguyu wenyine atunze miliyari 400 z'amadolari y'Amerika. Ibi biratangaje cyane. Byumve neza ko dufashe miliyari 400 z'amadolari y'Amerika tukagabanya abantu bose batuye kuri iyi si, buri muntu umwe byibura yasigarana amadolari 50. Uyu munsi tugiye kukwereka amazina, imyaka, ibyo bakora ndetse n'uko babaye abakire. Benshi batangiriye hasi ariko bafite inganda, hoteli ndetse n'ibindi by'umumaro. Muri make ni ukuvuga ngo tugiye kukubwira abakire 10 cyangwa se abantu 10 batunze umutungo urusha uw'abandi mu gihugu cyose, igihugu cyacu cy'u Rwanda. Byumve neza ko nimba wisanze kuri mu bwami bw'ibyegeranyo mu Rwanda, njye ndi ufite inama Yves, kora subscribe kugira ngo uzajye ubana natwe mu biganiro byiza nk'ibi. Ku mwanya wa 10 turahasanga Gerard Sina cyangwa se Sina Gerard. Sina Gerard uri mu bashinze Urwibutso Enterprise, ikigo gikomeye mu gutunganya ibiribwa n'ibinyobwa mu Rwanda, gitunganya akabanga, chill oil ndetse n'ibindi. Ubutunzi bwe burabarirwa cyangwa se bungana cyangwa se buri hejuru ya miliyoni 12.9 by'amadolari y'Amerika, kandi umurimo we wagize uruhare mu kumenyekanisha ibiribwa by'u Rwanda ku rwego mpuzamahanga. 9. Alfred Nkubiri. Nkubiri afite ikamba mu isoko ry'amafumbire mu Rwanda, ari nyiri Enterprise Nkubiri Alfred and Sons, iyo bita ENAS mu magambo y'impine. Izina umushinga wose w'ubuhinzi, izo nganda zikaba zifite umutungo urenga miliyoni 36 z'amadolari y'Amerika, harimo n'ububiko bw'imbuto n'ikirago cy'ingunguru mu gihugu. Ku mwanya wa 8 turasanga Joseph Mugisha. Mugisha umuyobozi akaba na fondateri wa Fayel Construction, yatangiye muri Uganda asanzwe akora imishinga y'ubwubatsi. Nyuma mu 1995 akimurira ibikorwa bye mu Rwanda, ahanini mu miyoborere y'inzu, imihanda n'izamuka ry'ubukorikori rusange. Ubutunzi bwe buri hejuru ya miliyoni 43 z'amadolari y'Amerika. 7. Jacques Rusirare. Rusirare ni nyiri uruganda rw'amarangi Amekikoro, Atelier de Menuiserie de Kigali, rwashinzwe mu 1989. Ibi byatumye agira ijambo mu rwego rw'inganda n'ubwubatsi mu Rwanda, maze afite umutungo ungana na miliyoni 54 z'amadolari y'Amerika, bitewe no kuba isoko rya building materials rigenda rizamuka mu gihugu. 6. Colonel Twahirwa Louis Dodo. Colonel Dodo ni umuyobozi wa Jali Investment Limited, ifite amasitoke mu busitani, real estate, ubwikorezi, transport ndetse na microfinance. Yashinzwe kandi Top Sec Investment Limited ndetse na Trinity Transporters and Distribution Company. Agira uruhare rukomeye cyane mu kuzamura urwego rw'ubwikorezi no gutunganya ibikorwa bya logistique mu gihugu. Ubutunzi bwe buri hagati cyangwa se burarenga miliyoni 65 z'amadolari y'Amerika. 5. turasanga Egide Gatera. Gatera ni nyiri Rwanda Mountain Tea RMT, yashinzwe mu myaka ya 2006 ubwo leta yohereje inganda 2 mu bucuruzi. Ubu RMT ifite inyubako 9 factories cyangwa se inganda 9 mu gihugu, ikaba ifite ingufu z'amashanyarazi zingana na 20.6 MW, ipfukirana n'urugo rw'inganda no gucuruza ibyangombwa by'ubwubatsi. Yandikishije umutungo ungana na miliyoni 86 z'amadolari y'Amerika. Bikorwa bya kawa, peteroli through SP, ndetse afite n'imigabane muri I&M banki yo mu Rwanda.
Ku mwanya wa kane turasanga Hatari Sekoko. Sekoko wamenyekanye ubwo yatangizaga ubucuruzi bwa kawa, ariko byatumye arushaho kubona amahirwe yo gushora imari mu mitungo itimukanwa no mu bucumbiki hospitality. Akuriye Doyelsi Capital Partners ifite ibikorwa biri gukoresha ingufu zisubira renewable energy, ubuhinzi hamwe n'imiturire. Agaciro k'umutungo we kari hafi ya miliyoni 97 bitewe cyane cyane no kuba nyiri Kigali Marriott Hotel, ndetse akaba ari nawe ufite inzu ya mbere nini cyangwa se ndende mu Rwanda, Kigali City Tower. Agatatu, Regis Rugemanshura. Rugemanshura ni umwe mu bagize Tigo Rwanda, yatangije mbere ngo igere ku bantu benshi mu itumanaho, hanyuma ikagurwa na Airtel. Ubu ni umuyobozi mukuru wa Rwanda Social Security Board RSSB, ndetse anafite umwanya wa Vice Chairman muri Bank of Kigali. Ubutunzi bwe ni hejuru ya miliyoni 108 z'amadolari y'Amerika kubera impamvu zituruka ku bucuruzi, imari n'itumanaho. Mu mirimo ye yashinzwe harimo gutuma imirimo yiyongera no kuzamura imikorere y'inzego zikomeye mu gihugu cyose. Ku mwanya wa kabiri turasanga nyakwigendera wapfuye afite imyaka 82 mu 2024, Tribert Rujugiro Ayabatwa. Wavutse mu 1942 n'ubundi nk'uko twayivuze haruguru, akinjira mu bucuruzi akiri umwana. Wacukumbuye ku isoko akohereza ibicuruzwa by'ibanze birimo itabi, ifarini na gatagara mu bihugu by'ibituranyi. Mu 1978 yatangije uruganda rwa Burundi Tobacco Company. Uruhererezwa mu mabaruwa acukumbuye byamuzaniye agaciro gakomeye kugeza ubwo yashinze Pan African Tobacco Group PTG, uruganda rukomeye rukora itabi mu bihugu 7 muri Afurika mu bihugu bigereranye. Ese wowe urakeka ari uri ku mwanya wa mbere? Gusa reka tuze tukumara amatsiko. Mbere ko tukumara amatsiko, wanzu kandi aho ngaho munsi muri subscribe, maze nawe ubuduteye inkunga ikomeye cyane. Ku mwanya wa mbere turasanga umuyobozi wubahwa kandi ukundwa na benshi, His Excellence Paul Kagame. Ubungubu ufite imyaka 67, yavutse kuwa 23 Ukwakira 1957 mu karere ka Tanga. Yagarutse mu 1990 n'umuyobozi bwa RPF kugira ngo ashyire iherezo kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Kugira ngo ajye ku butegetsi bwemewe, yabaye visi perezida wa Repubulika kuva 1994 kugeza 2000. Atangira kuyobora igihugu ku buryo bwemewe mu 2000. Umutungo we wamenyekanye cyane ungana na miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika nk'uko ibinyamakuru nka Celebrity Net Worth na Gulse bibivuga, bitewe ahanini n'ubushobozi bwa Crystal Ventures mu butaka, imiturire, inganda na kajugujugu y'umuryango bagiyemo ya miliyoni 50. Akoze cyane, nge twabanye nitwa Fitinema Yves, ndabashimiye. Imana ibarinde.